Baguri ahawar karena bil ke chokche puthak Assam State Electricity Board asahem kache komta. Nagaland Assembly election ki padu pon bama por ho dratcharia song niang bong kache teng kheng pen inut ki thila pen pena anatum areng hu iso. West Karbi Anglong baitalang so hitialong kachelenga to work Islam le derajok kachelenga rat iso. News time along pen katoko ve phanta kardom bajariklo nonarji ponik tham biotang ton pen Bogodan South Division Angkang number 26 Duar Bagori constituency Havar Assam State Electricity Board atum BPL ring ame ke ana dunatum aphan edonedon suri cap suri crep holpen suri inkoyanta bil ke lia puthak raratum bil kitu jiapan kisung kasik sakalam card news apherang ke pen biotanang pale Electrica bill ke pale pen rong raratu bill ke ongojok ki tu japan kasik sak thetan lo la sojok pini penang anatum ching room si bokojan long kido Assam State Electricity Board sa hemmati Assam State Electricity Board STO phan che kom dam lo penang anatum ke mir hi thor thipina tuma phanta bill suri cap ke pale kumatne atum ke tangka pilosita abila bang jumje ki jumji kali bila long pen puthot interest apaksi ki babat thua jok non alang litum sungkrung lo taun molom chikloi jon pharok ki thom prip one anvera dimsi rong mate BPL po phile kupusila panabil kele rock ma polapsi brat manghurinti la se arona teng pensi bil ke enjia phan lam chethanlo kali pulote ason ka preka ke kam dengnang kok puta ning jerinti pinila so ka che komalong bang phorok so se kisunga ratum chetodun se RDP dun Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council Arleng ki thetum kapang krejok Karbi Anglong mate Assam along le phelang lapen munit Meghalaya anat kaching beduna sonsi theklong non epong Meghalaya Legislative Assembly election ta Karbi Anglong arlo vote ke hangamai padoklaya sonsi thekpon thulong dilo West Karbi Anglong arlo block si mate block 1 ahawar mulabar khatkasla piasiar mujeng mukro lapen block hini mate block 2 ahawar umsara huang umtili pampere paplang hayu aro so election along bukijok donji aphan Akeng cijar dingdang lo halapu Karbi lo charli asong japo Samson terong thang ko rapho arni lahai arong asor panchetong damsi Meghalaya MLA election along bujok dunri pusi than pare tekang like the bomb like West Karbi Anglong arlo hawang along like wang alam thela poson hello je non molom ka thang Meghalaya government mate Meghalaya MLA election non 27 ar ni sedo pola bangso 27 ar ni long election ka payok donji phan Karbi Anglong arlo ahoy pen kilometer pot thoka arlo antame Meghalaya sor pen astikte parti same Ladakh campaigns banglo ahok pet pudam na pulatan BJP parti tum si Ladakh campaigns sa bisiki banglo lasi Ladakh rat tum do posini alal to men chini ponjil non 27 ar ni ke Meghalaya election do ponon penana ghonta filote Ladakh campaigns tang ton podi lasi nitum karjulong ate pulatan Ladakh Meghalaya pen campaigns bang pik bolasi ko kan se ahok lo holam ke Dak Meghalaya pen campaign ki wang ubang ke parti kuan a parti kiseng uno ne bate kuan a parti dulu ne pen Meghalaya long ala syuting non dak tawang det Karbi Anglong government hanang litum kopi pia puthak sining koi nilitum Karbi Anglong ahin bang ning ke oi tam ke la hilo tuar nilitum hang lo em ke wang hut la pen isi tulang medical la pen hini la bang ke nilitum kisung kilak ki fohus tame alang litum nanglang krang la hei hello la non nilitum arja bom mate litum chingki bom la bangso khomosti amen kopulo Karbi Anglong arlo water supply ta we Ladakh EM komalo ho EM mate MSC komalo Ladakh ke prodip rong pi hello alang lipana litum theklong ma bang madak alang li gewang ke nilitum ke theklong bang ke election popo longte wang we la pen non asonson ke alang liphan arje theklong tungduk ahar ki theklong tungduk tame nilitum theklong le la puson thak elitum la so hawar long ke MLA ke Dr. Mansing long pilo Dr. Mansing long pi phan alang li phan ke Congress ke do hota pe hailo non BJP do hota pe hailo la bangso phit Ladakh rada phan ko pilo nang kanang alang li Ladakh nang gelang bang ke nili thekdun long le lang asima mo bela alang li bang wer madak wang ta bang wer we thema border long ge alang li phan ki theklong tum kong ulang কমলাং দি পাব্লিক বিলাকে ফেস কৰি আছে এটাটো হল আপোনাৰ বৰ্ডাৰ এনক্ৰচমেন্ট তাৰ পিছত দুটা হল আপোনাৰ ইনফ্লাক্স এই দুটা বিষয় লৈ আমাৰ আপোনাৰ ইয়াক এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াস বেসিক্যালি আপোনাৰ সেৰাঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লাফেট মুছালিজিয়াং মাত এই গোটেইখিনিৰ এৰিয়াত
পাব্লিকবিলাকে এটা শ্বক পাই গৈছে যে কাৰ্বি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি মাটিটো মেঘালয় মানে আমাৰ এৰিয়াত পৰে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই পাব্লিক বা গোটেই ৰাইজে এইটো শ্বক হৈ গৈছে সেই গতিকে আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই গোটেই বৰ্ডাৰ এৱেৰনেছ এটা প্ৰগ্ৰাম আমি ল'লোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামতে আমি গোটেই পাব্লিকক আমি জনাই দিলোঁ যে এইখিনিত মাটি আপোনাৰ 1952 যিটো হেৰিত চুক্তি হৈছিল তাত জে এম নিকলছ ৰয় আৰু আপোনাৰ হেৰি বিমলা প্ৰসাদ চলিহা এই এখেতসকলে এই দুটা মিনিষ্টাৰে হেৰি চাইন কৰাৰ পিছত চিফ মিনিষ্টাৰে চাইন কৰাৰ পিছত তথ্য মতে 430 এপ্ৰক্সিমেটলি এই গাঁওটো কাৰ্বি আংলঙক কনফাৰ কৰা হৈছে আছে আৰু আপোনালোকে যে এপিক্স আছে সেইবিলাক আপোনালোকে যাতে নাযাওক আৰু আপোনালোকে যদি তাত ভোট দি থাকে সিহঁতে আমাক আশা কৰি দি থাকিব আৰু এইবিলাকতো পলিটিকেলি মানে সিহঁতে ভোট বেংক কাৰণে আৰু মেঘালয়ৰ পৰা যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং আমাক যে মানে এই ভোটাৰ লিষ্টবিলাক যে লৈছে নামবিলাক যে মানে ভোটাৰ আইডি যে বনাইছে এই বনোৱাটো হ'ল সিহঁতে এটা জুপুৰি ঘৰ তাৰমানে জুপুৰি ঘৰ যদি থাকিলে তাত ভোজ খাবলৈ পায় ভাত খাবলৈ পায় আৰু তাৰ পৰা মানে শাক চব্জি আনিব পায় সেইটো কাৰণে ইয়াত বনাইছে সেইকাৰণে এনেই মেঘালয়ৰ পৰা কয় উমৱাং বুলি কয় খাচীয়াবিলাকে ইয়ালৈকে প্ৰচাৰ চলিছে মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 5-6 কিলোমিটাৰ ভিতৰৰ উমতেলি উমচাৰাংলৈকে প্ৰচাৰ কৰি আছে সিহঁতে একদম অপেনলি এনেই আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনৰ পৰাই চলি আছে জাগাটো কিন্তু অপেনলি মেঘালয়ৰ পৰা কেম্পেইন চলি আছে Karbi Anglong Arlo Autonomous Council 1951 saying that benefit Ladak Ainut penunut EM CM MLN nang man bomlos tamil Ladak labang soha waraphan abirtanang ini birtanang abi arji langdung tamil tek long le non MLA Dr. Mansing Rong pila peno CM do bom tuliram rong hang lapen labang soha constituency long MSC Prodip rong pisatame alang liphan Ladak langdung lang long le labang sojok rata tu aning ki pung setame dolo lapen ke aning ko setame dolo alang litum non ke hang abangke Ladak development jong siwanbe lipotang te lapuan sose latum sunglang pose langtum niltum karchenelan athing nobang ning kiduk pen atlam thing cepak lang dono Adim Pen Cut News aferangke beranihi a report. Nagaland along Rialong pini thang ni phain kora choksi arni assembly kilik padopondo kilik ke padopona jaga polling center along pen suluk sodak ke dobiota Cut News along biota nangli Nagaland Mon District number 41 Digit Assembly Constituency along ada Porpai Pora Minute Plikebra Por Malom Kruitbom Kangbo bajo Inut Village Council member Yanglon Po Bangpu Areng Keso Laban Anarlo Porpai Kristira Minute Keba Por Malom number 31 Akuloto Assembly Constituency along NPF lapen NDPP Song Niangbong Kachetengkeng along Risim Kang Tangpen Kachi Abajo Inut Kichi lapen penang anatum Areng Hu Keso Biota Ribdunlong Tong Sekot pen Adimalong Additional SP lapen Raikom Saikiatum Paledusi Kilik ke padu bom Japan Raikom Pidunlo Biota ke toga Porhut Anke Prekjana Polling Station along pen Huri Bohonga Biota Avi Non malam sopor pandhina parman Biota Mintaman Iksina Kaziranga English Academy future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangaenglishacademy.org or you can also email at the given address.
Amlapati, D4 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9, issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hitikulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo phibuthal bior talong bangthulo West Karbi Anglong Baithalang Swahiti along RWK jang pen langkilia hurdong kawedat ajong kachelenga towar pialong langcheteng plak pasi katnu sa pherang ke jasaning hipen bior tanang pale Baithalang Swahiti angkang along pini arnianta kachelenga towar kasalok le darajok malam Soviet RWK jang penta kachelenga towar langbung keman kachelenga towar langbung lapen inghan keman darajok kachelenga raratum kisung kachetong nangrinti sitame pini arnianta kachelenga towar kahinu thekte kaputhak Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo PWD asai campaign thangna asai kereng ponta abelang pusi bior tawrib dunlang Karbi Anglong Education asai campaign bokulia hawar halodiati arong along kaselam bom adong arpong selam pamimea joksi ingrai plin lopusi akoivan Langkipon adong kang raya puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong anga phanta pachinilo lapen irrigation saikama phanta lang adong arpong kaselam pa meji aphan rong arong saikam saipu mate engineer atuma phanta towar cholang আমি দেখা পাইছো যে এই হালিয়াটি গাঁৱত কালি এটা নলাৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি গৈছে কালি শেষ হৈছে সন্ধিয়া সময়ত কিন্তু আজি এই 12টা বজাত ভাঙি গৈছে সিমেন্ট কম দিছে নি পৰিমাণটো নিশ্চয় বেয়া কাম কৰিছে সিমেন্ট কম দিছে নে বালি কম দিছে এটো আমি ক'ব নাযাওঁ কাম বেয়া হৈছে কেনে ভাঙিছে এটো ইঞ্জিনিয়াৰ চাব বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰে চাব তেও যদি চোৱা নাই তেও চাকৰি ৰিজাইন দিও যদি নোৱাৰে তেও এনেকুৱা কাম কৰি তা মানে ইয়াত যদি কাম হৈছে এনেকুৱা ধৰণ ইমান নিম্নমানৰ কাম হৈছে বনোৱা হৈছে এখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক আৰু আমি এটোৱে ইৰিগেশ্যন বিভাগৰ উদ্বোধন কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাব বিচাৰো যে এনেকুৱা উন্নয়নমূলক কামত সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে চোৱাচিতা কৰক আৰু তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ সদায় থাকক চাই কামটো মানে কিমান উন্নতি হৈছে আৰু কেনেকৈ উন্নতি হ'ব সেইখিনি চাওক আৰু কামটো যাতে কোনো কাৰণত নিম্নমানৰ হ'ব নালাগে আৰু ৰাইজক যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে কামটো সেনেকৈ হ'ব লাগে আৰু কামটো অতি উন্নত মানৰ হ'ব লাগে News Time biar tabang gelap masih kang ton pon iklo like of the news channel domit thakmi korwang thu